Heading the Jesu to manarabo lam pisi khaibo Luke 1:31-32 din khaimi bukumza itin lai maya din khaimi hai background ina pre one side asamai na anyway they come Jesu Christ haji lung wang rizalo juri they come lung pazi lung wang rizalo is anyway it's my thing research my day chum anyway she would think they come thing Israel my bang thuluza Babylonian my captive comes my bang thulu bami boy hachi would think Jesu Christ do long wang boy hachi a prophetic message has din the wang boy long wang ribuzi they comes a long wang rizalo choose aliu new samai na new way she would think ting wang haizira mi mang bamizma madi ting wang haizira Israel mai du kong tami ma choose di maning bambodi suye chen deng wa khat si sambra ting wang hai mi mang ziba ma he Israel mai du kabang thiu bambutinga Persian mai chuwang mai na captive kam butinga pelu captive kam za pelu kabang thiu lo bamai chen deng pelu du religion ting wang malum bo haiji nangliu di de dum lum hai ni bo mulum lo lo chu za pelu du liberty pi boding away hai roma na Greek my Alexander the Great haiji Persian my chuwang thiu lo sai na Greek mai na chuwang thiu dai bitinga
pui wang sai kat wasi sanbura hai Greek ma hai ji Aryalam Panrona mana everywhere believe the Asian countries katam balam han hai ji cover up comes the blue rule kam butinga wasi sanbura believe pui ki ji pui ki gadi gom pui rona mana dui gom pui di just develop gangs up believe the kam khaibo aliu no khai just hai ji Luke chapter 2 ga pui dai sai hai Jesu manabu racham hai ji Luke ga pui dai sai Roman maina believe gadi hai thin dai bu aliu ngau luwe Roman chapter 2 ga pui dai sai hai chiu za ti maning khai butinga hai ji maning sun khai sai tingwang hai ji aliu tu mangai mi ma madi tingwang hai ji pa Israel mai tu pagu promise pi hai bu ji pa mangai mi zama chi za maning lu ye chun nang hai si san lu bu development pui ki tu dui gum pui madi gdi gum pui ha chu explore comes Greek mai Roman mai pli tu rule comes za chu explore comes ji tingwang ra through them ba ji ngam kam hai ji kam bu aliu no san lu we sa aliu hai look Bible bam ga pui bu kum za look ji sauna rau zlo ji za aliu pui wang sai look hai ji doctor physicians khade ji za aliu ngawe pa ji Greek mai madi pagu ka rau bu ji rau mui sui de ji sai zmai na khakha tu kung za zmai na ni khang ji ro relate kam za pa rau khai bu ji rau mui sui za rau khai ye aliu pui mui khai sai hai book khai ji pui mui khai sai look khai ji hai bu book si Theophilus hai mai hai khang khap yu tu rau khai bu aliu ngau luwe hai apo Theophilus which is Luke chapter 1 verse 1 to 3 ga pui yu sai Theophilus chu pyu ji Roman mai sipai mai khang khat Jews mai kum za Jews mai ma ga chi den Gentiles mai za tingwang dum lum lu za si san ni bo chu bu Christian convert new Christian kam pat pyu ji pom lum ji poina shek kam za tingwang ji kachang bu ma lo ha chu bu hai go ha chu bu tinga hai look book letter hai ji Theophilus chu pyu tu ro hai boy chu za aliu si san lu we pui wang sai Acts chapter 10 kam makai chirok makai mandai ga pui wang sai hai de chu za hai look hai ji de kam len hai Theophilus tu ro ji se chu za pui wang dai sai Acts 10 kam makai chirok makai mandai ga pui ai de sai sengku khang khat pyu bazan Roman mai khang khat pyu pa ariak si mai hai chu bu khang khat le cheneng patu din ne tingwang ra cham chu din ta butinga look tu hai nang zara meng ni ma chi za din ne o nang kalong mi de za Bible ga chu ten kam kai sirok makai mudai ga phuya sa po nang kalong mi de chu din ne nang meng mi de ira agu language ga din ya nang meng mi de chu za din ne nang wasi zoom mi de nang chalat hai gospel hai ji din nam ji nang meng mola din ne ha chi bu ding au khai po look hai ji tingwang ra cham hai ji din bu tinga chamai na patu khan bo madi kameng khau mi de nang wasi zoom mi de meng mi de chi bu di patu khan bo aliu ngau khai si jeng me na pakap yu chi bon dil wi hai Theophilus chi bu letters hai ji look ra khai bu ji sa Acts chapter 1 ga Luke chapter 1 ga pui sai pa pakap yu Roman hai na pu tu hai ji letter hai ji Luke ha book hai ji ra khai chu za aliu ngau lu we hai gu pu gu purpose ga ra khai bra tingwang hai pachang paling hai pa hai tingwang sak ge panya bo sai pa hai chmai hiu puina chmai lung kum za lung wang boy chu za hai ji samtan hai ji ngau lu we sum ga sai pa ji hiu pui masana hiu pui na masan boy chu za aliu ngau khai pa ji tingwang ka sang sek buwe chu za aliu ngau khai lu bu purpose look book sai bu purpose hai ji ngau masan sek luwe hai bu look book hai ji dating rau khai mi lo chu sai AD 60 ma sai 63 AD ga rau khai mi bone chu za din khai look book ngau lu za si sam lu za aliu bu chapter pui wang dai leng kam ke Luke chapter 1 verse 31 32 ga rau khai mi bukung za Jesu tu manarabo lam pisi khaibo hai ji rau masan siak za rau khai hai ga pui wang sai Mary guring ting madi Mary hai di chu bu khau lo madi di chu bu pui lo chu za aliu pui masan siak za ngau khai
Jews my haji the na theory engagement marriage come lang wangkin ne just like teenage za aliupat gap chumi sai the engagement kami mi jiwe Jews my haji believe the same desire that thing was the same desire chibam niwe si zeng na marry haji pogu teenage la life ka madi aliupat gap chuza bambone chuza haji aliu si sanwe Harimana Mary go Racham King was Q-side chapter 1 ji King the Q-side. It's amazing. Ting wang to pat di chuka lung sabo. Ting wang lat zi pat di chup lung chun kai duza ring tinga lung hai nibo hai ting ngau san way. It's so beautiful. Hai zi kui wang side. First ga aliu ngau lu side. Prophetic foundation ra paku bagu ting wang lat lui hai zi paku ga pelung chun ga khai bam ni we Mary hai ngau lu we pring ting ga pui sai nia sai pa zi ka ping bo ma na malum bo ni pa hai tsring lu we chi za nia ngau du da ye sum ga sai pa hai the same the zai ti khai ni bo zi mangai ma za piu bo pui khat ma di David hai sao lo ha ma di promise ting wang bu the same the zai hai zi pa zi Siza lumbamboy David buratsam madi David gana pakai pikiga blessings haji messiah zi wang boy chubu sibu pui khatle chiza aliu sum haji si sanwe sai aliu prophetic foundation madi prophetic foundation and fulfillment of the law haji tingwang na mudu khaimi bo madi prophets mai tu mudu khaimi bo haiji ratsam ji poina ali pui khake Mary haiji de chubu pui khatlo madi pomlum ji de comes up a strong kamis lo haiji pui wang sai prophetic foundation ga ali pui wang sai zabang cham sum gu krium niu ga din khaimi boy inu mai pui nang nai kak ga mereng bo pi khaira bo we pakai pakik nai nakai naki khai ting thang mik Wijiu lung raboe pakai pakik siniu napi kampang raboe khadi nangniu paliu phi mik machau raboe za haiji saitan niu banai if to haiji haju din khami bu wang raboe mai pui mai khangkhat kuwa na mai lung wang raboe haibu rasam ji chabang sam sum krim niu ga rau khaimi boy Hairomana Luke gapuisai very beautiful. Luke chapter 10 verse 9 gadi haigu promise haiji fulfill kami boy chuza alungau khaidaye. Zabang sam makai nya sum gu kriut sak sum nai kriut sak gapui gai sai Abraham go covenant gadi ngawe. Nang niu atsam mazai bo zeng niu mazai kik nakai kik dung iniu thoi khaibo kumziu thoi khaira zathinan New Kenra way, Chizine. Abraham to the Toy Kami boy. Nagaini Kai, Toy Kaivano, Chizarakai. Luke Gapuida side, Luke chapter 1, verse 54, 55. Luke chapter, Luke Gapuiwan by side, Luke Gadi, hides a bangjam. Abraham to bless Kam Kaimibu, 54 Lampantu, a Hangam Pantu side, no die away. Gospel Genesis, Garau Kaimibu, if when I Adam to Raukaimi, Luke book Gading of Haye. Abraham gading kami bu Luke gading o kadaye David go covenant gadir o kadaye 2 Samuel 7 verse 14-16 da inyu papiu thune khadi paniu ana thune paniu kamau buga papiu khat niu pana khatu mazai khatu sajai pi bu kumziu inyu patu sajai pi raboy chidi soldu inyu lupat luziu nang tu chawang pi khaibo kumziu pakhu gasu inyu Inyun that lage nang new ting thank you nakai naki bamra boy khadi inyu nawang di hai tu ting thank ti khai bine siza ra khai daye David to di nakai naki khai ting thank za pi khai bine siza dine pi ting thank za pi khai bine hai go rambazi sima sam maza Chibampi Lui Israel chibane phui wang dai sai Jesu Christa gu pakai pi ki khai ji just generation rona mage everlasting haji ngauluwe prophetic Isaiah na pui dai sai Isaiah 9:6 ka 7 ga didin khaye so wang khat wang boy na music counselor madi pani mai song ha bo lapi khai piu ngam kam bo ting wang jiza ting thang ring bo piu agi manai bo wang na piu chiu ku ne jiza Isaiah ga didin khai dai hai runa mai
bagu prophetic foundation haizi tingwang na lungwang ran no chuza the minzi kam mui sui za kam khaimine puiwang dai sai prophet haizi prophesy prophetic haizi Maipui mai sauku mai Maipui mai kami Maipui Baw ko di wang lui ha chu di din sila chu deng pa haiga ramasan siak khaibo Isaiah 7:14 ga ro khaida ye rapiu popum siak niu nang liu khuga madan khai pi khai ne liu chang khat niu pawan phungzi panna piu mai khat lung ne siga mazan se Emmanuel chuju ku raboe chidin khaida ye pugu foundation ji prophetic message ji wang raboy ha chudi mai pui mai ko wang raboy panna hai je chu lungwang raboy chu diding khai dai sai pui wang dai sai amazing thing maika mnyu gu nia ga pui dai sai bam di rau khai dai ye place of the birth rapion din ne Bethlehem Ephrathah yo nangra Judagu namdak gasu siam thu bukhat chudin na khu gasu ni in Israel mai leng mawang pau khat pi lungwang khaira bawe pa haisi nda kating riang gasu wang rabowe za pabam rona mama pugu rona apa bam di mai pui mai di pachana pagu foundation haisi matip zadin khaye tingwang go promise haisi khatti kampang mage pa na de promise kam khai mi bo haisi te thuilu bo ali ngau sanluwe Mathiu pugu foundation gazi hachu komza ithanai din khani bra tingwang gu labra arat mage tingwang gu labra khadi aliu tu kampang lewang mae chundeng tingwang gu labra aliu to restore pugu fulfillment bileng wange chu din khani ye Matthew 24:25 gadine tingen nai kadi hara hani raboe chudi agu latkeng sira wadau di halage chudine tingwang gu latkeng haizira atau di halage chuza Matthew gadi raw haye hairona mana tingwang gu rasam haizi Christmas kamlu haigana loimine made tingwang Jesu Christa wanglu pa tatluza wangdai maraboe chuda din mage chuneng Matthew 4:30 ga dine pa wanglan raboe chuza aliu tu mudu khaye aliu thanai chun aliu haiga Christmas kam da mamme aliu lungchun aliu lungchun khimbam sai madi nungli problems di jubambo tingwang gu latkeng haizira kachang boe pana promise kam haibura khadi matha khadi pana promise kam ilu rau khaimi buzi khadi para piti thui lage chi mai pakhya an piti thulu ye we can trust sa aliu malum du ye tingwang gu lat bam zira siza I tan ding khani ye nia sai puiwang dai sai camping bozi malum mana taklibu meri guding ting pui sai malum bo hai malum bo hai jiniu zuring bo hai pizza the twilu khaye sa meri guding ting azi meri gu ring ting pui sai pa camping budi ba mai aliu Jukhaira ga pui khai sai Jukhaira di dine aya ira Elizabeth naira Maipui tam pay mi boy sa tam pau mi boy ni si ogun pa ogun thung dai lo chi za question new Gabriel angel ma wang buting ka camping buzi bam boy Jukhaira di chudeng hai kum gap lu za Mary di patu nang nge na phung lu no chi buting ka camping bo hai ji ngau khai aliu Luke chapter 1 verse 29 ga phung phui sai bazi di chu I kamlu ra lo ma di ira Maipui chang Maipui ye cha ira akhang mai ko khati nya khai khaye madi tak jing jang khai chu za di chu I phung lo chi bu ra hadi pa clearly pa chu za ding khaye pa bugu verse ko phi sai chu ne pa camping bo mana tingwang na mazana nang nalung churi du lo hu pina masan buna wang za nang Maipui khati ru boy chi bu tinga pa ji pulung chun di lo za tingwang nang la piu ne chi za di ne nang la cha bugu word hai ji piu ne chi za nang la thai ji piu ne chi di ne chi bu tinga aliu Mary gu ra ha piu wang dai sai bugu lui verse 45 kana 55 ko pui sai pa di ne tingwang inang my God my savior chi za pulung kim khai lo za pa lui chi bu ding away camping bo chi bu si de chi jumping ma lo Maipui khat aliu thiu pa gap mai khang khat piu the engagement kang khai gap chi bu tinga
na won phong mi ro boy chibu ding khai mi bu tinga pa plung chri bu camping bo society na de din ro pu bu culture mai na de din ro keng za pa ti giu bam di lu ye chen deng hai camping bu tu mangai mi lu za ting wang nang la tu im pi ro boy chi za pa melung bo ne ta bu sen bu tinga pu bu pa khu ga miracle sai kam lu ma di ting wang ngam kam hai zi pa plung chun zi ping bo na melung bu ta bu tinga miracle sai zi ngau lu we chi za aliu season way. Puiwang dai sai la 46, 47 gu verse sikin khaina I Mary na chu Wijiu bu Mary na plung chun khailu za ting wang tu pa reply kam bu chu dine Mary ne dine alung chun yu rapiu tu thon ne alung chun yu rapiu tu thne ma de ting wang aturan khai piu don yu a hiu puina chun ye chwe ting pa de julo Sumai Maipui Madi Kdipari Maipui na Chungwe Judin Mage Judin Padine I heal Pina Chungwe Jue Pug Soul Haji Putsunwe Jue Pazi Ting Wang do Lus Lu Ting Wang Lat Wizi Sima Sam Sek Mi Buzenga Ting Wang Nang Latzi the Twilo Hai words the Twilo Hai Dine Mandia Sai Pahiu Pina Long Chun Sek na Pahiu Pina na Patu Tone Judine Mai kang khat mai pui khat na mai aliu pat gap chu puina ha chu din buzi Mary hai ka sang sek di pa hai camping bo du malum bo na ngam we chu za aliu ngau san we camping bo chu sai chamai na e khang thiu de aliu de bing bom di bui khang sai mai na prayer points from my pui mai khu chu ndau za ka kheng ki bu tinga chu kheng bu tinga dine next year school taparboy madi next year higher studies tarboy rangkang sanlan school fees lang alung siri mine khansai madine khansai maina atki sulu kam mong rubutu de madi business lam kan madi youth maina agu job mai langdi khaijo za liu lung siri families my relationship pakana camping bo fear haise kham thiu ko bamme Mary kudi bambam niwe cheneng pa camping buzi belum buna Kam khai bu tinga zri ngam lu we hai zeng na aliu thanai ding khai ni ra ting wang khu ga aliu de ziu khao support grit bu phong mo ma de chung sa diu ba ma chi ma di grief comes about ma I want to encourage ding khai ni ye ting wang khu ga khe khai lu za let go and let God ting wang khu ga pi khai lo chi sai pa zri ngam lu ye our experience ding khai ya I class 8 chu bam tinga Ting wang ko I haiga youth came bam niwe class 8 chu tinga bam tinga ting wang du so ting wang du lu tong mai hi na adi manai bu bam boy chun wi bu bam boy ma di ring now bu bam boy chi din de chu tinga class 8 phela bam tha easy atsu sadza ting wang ko lu khai mi sai family problems haya ma di atsu du za lu mo ne chi za ting wang ko alung chun khai lu za but khai Jubutinga, I was naive. So, iri na bang niwe. Jubutinga family issues can be. Has used a bang niwe. Jianpeng, iding kan nibura. Ting wang ku gat nai ding kan nibura. Nang liu ting wang tu pekya ang the pillow. Just like nangu problems hamir boy. Hachi din mang ino Ting wang ku pi kai sai. Nang ku chung wi boring na bang boy. Yes, nangu problems di bang boy. Nangu existence. Nang lungbu kumza might be money problems, madi family problems, husband and wife relationship, katam problem, they will still exist. Till then, nang kuga change one year boy. I apple akuga bamsai, I apple tiuza tiwi no, just like apple has it mazan butinga or hai apple tiwi, tiuza mazan buye. Hachu kumza problem issues for bambam boy. Till then, nang kuga agi manaibo ting wangu Holy Spirit na mazangu haisi bamisai. Nakuwa chunwi bo bamisai, ringa bo bamisai, ting wangu mlumza haisi bamisai. Nangu problems disu kabamdi, nangu direction disu puibo, disu nang solve kambo haisi. Patang sinza pa nang na impact kami boy chuza iding kanye. This time vacation winter break wangkini awang ni chuza vacation mami chuza na akapui kang akui din boy. Aya atu book suggest kam lo I arak kang kinrelang din lo si de pa na kalam kum kasang ko aya Bible kin lo Bible no wi tu way so da atu dile kasang e kalam kum me chi deng Bible has wahi na ra khaye
hui lo inside history di lubui madi broken families di lubui madi grief di lubui madi katam restorations la did you say healing wangbo did you say atsun sabo patya on haji raw hailu za bible hai raw masan za we is raw haye ju za aliu si sanluwe kalam gumza bible na we thue bible tin lo ju atu dine jene we tin nui khaye ju deng maning suk buting ka sang ye no ju za ilu ta phai da ye sai sum ga sai Jesu pagu pakai pikhi khai pagu David kai ki sa ipoina kin khaine verse khaiji 32 33 ga din khaye pa se paken dinrabo e khadi ku kachang bo tingwang na piu jiu kurabo e rapiu tingwang niu papau David kumzi patu chawang khat pithiu khairabo e jiu za din khaye verse 33 ga tin khaida ya khadi paniu Jacob kai ki ga tin thang jiu chawang thiu rabo e pawang di se wadau di pamalan thiu lage jiu zen Judine, Pawang di, Wadao di, Pamalan Tulage, Pogo Kingdom, Hazi, Pamalan Tulage. Sa, Hazi, Demon say, David Hazi, Jesinae, Sa, Pazi, Pogo Kingdom, Pad, Sawang Tuza, Lungwang Butinga, Pazi, Pogo Age Hazi, Pad, Sawang Tu Butinga, to my history and my Madis, my Narokaibu, Golden Age, these are Rokaimi. Jura pa haji chawang haji powerful juza pa thingwang butinga hajuza chamai na di record kam khai mi bu haji golden age haji katsek gu thingkum haju gumza haji ro khai mi boy hai swang ka wibo pawang di sao Jesu Christa haji wang robosi pamalang thulage juza haji ro khai buzi ngoluwe Mary ni hai pa phui khawang sai prophetic foundation de bamme pa ping bomana mulum bona pagu situation hazi ngam luwe sum sai pa hazi David kai ki gu rahade pe khan si zeng na pulung chun di za pa ji hazi lubone si za muning tawe pa lui ka chu bo magnificent za pa rong khai buzi 45 gana 55 kin sa po chu lui ramai di Old Testament ga Bible verse manyang haji thin palupa tului thibudi ngau khaye ithanai verse za kinlana chideng pa Old Testament ga Bible verse thin luza pugu podrik tingwang khu ka kheng thibu ga Bible verse thin luza Bible verse khailuza pa tului haji thiwe chiza alim no luwe thanai agu ringting di tingwang na kham chapom zama made tingwang na nangliu to aliu tum po zama hai Christmas kam za wang me camping bona bam zama mulum banyo aliu sring am lokhe hai rona manna aliu ku ga khang se mai sa history khading khai youth pastor kan khat adawe I aliu youth fellowship mai si bam tinga pa na dine that thing few years back drug addict bam ni we chi dine drug addict bite cookie ga wangam me chi dine they comes a wangam zlo ji sai Kukira somai kui mai madi haiji masan sak mai lenge chu din butinga pating wang cookie ga ut ngam me chu epu first purpose second ha chu zeng na pazi pamong pazi hai cookie mera somai masan mai lenge chu butinga na pagu step khat lumam yo step back khat khoi butinga pa cult movement za antichrist za ha chu go movement gi pa ut khaimine chu drug addict pugu identity pachana chu corrupt comes at you lumine chidine pana din khaibra pugu testimony gana wasi sandura kukuki haizira not only for good people nang I agu perfect like the perfect high flows weaknesses hide bam kamme jinglen tingongzi at that very spot at that very flows at that very weakness no go flows weaknesses de bongo God loves you pa hai tingwang hai nang tu chundong sabwe there's you ka flows keng zabam di ali tingwang ingam du lage tingwang I de chulo Mary kumza masan siak za mangama za pakhyang na pa pau ka ge chu ting but di kha khaibo pumtan pi khai bi kumza I thanai din khani bura nang I Zupu ritung zabamma madik bamzama haji bamsa tingwang ko pi khai tingwang ko na pumtan ngong du ye chi za din khani ye last I din khani bura agu sermon la loina chen deng wa din khani bura for the past 2-3 years za I grief the
akuga keng sang alung kam tiu madi phung de zuriu bibo aleng jubam niwe grief apo nai ape ju sai bitinga aya ju achung sa za jubam dinge but this year I khat program ga tale ju bitinga it's so amazing grief haisi chamai ka saibo haju si aliu celebrate kam si maza haju za ira lungam niwe jun le I wasi samra aliu Mona Lisa Chankiza writer kankapuina Nagaland writer na pazi author na hanapuina dine aliu lizi dating poliu zan saimi bo zanzi saumi bo made dating aliu poliu zan lutami bo hachu butinga saimi boy chineng poliu saimi di aliu liga aliu Talaga poliu tu maning tawam side they still lives on jizadine it's so beautiful I camping bom niwe apit na apo rahadin sai kapni ahib na apo rahab za atsun sami ti bom niwe chuneng this year I adu hachu adlung chun kam di khaibo kumza thanai din khani so kabza made kha so nliu chliu grief haisi kam bom din khani if that person if that napui na pau haisi poliu nang lat ga na puri story kumza nang nakai kit my to generation the you din mam sai hai bu generation lungbam khai poliu zangdinra chalat din mam khai sai they are still alive with you siza thanai idin sam khani this year Christmas haisi aliu Christmas e choose Sponsalan, Madi Tiu Kasak Borona Mana, Ali Hiu Punalam Hani Taput Samza Ali Tabut K, she's a Dinkani, Mary Haina Pulung Chun Haisi, Tingwang Lat Haisi Sima San Siakza, Bazi, Lumbu Pui Katumi Gumza, Pa Desu Constitution on the Patsap Luzapa, Ringambo, Madi Maipui Kat figure kat haisi aliu ngau khaibo kumza aliu khangtiu de kating kana dizu khabambo aliu Christmas kam butinga tingwang ku ga transparent I haisi chue haisi ngam lage haisi kangye haisi pakyang na tingwang ku pau kakluza aliu woodland kam ke youth pastor we drop e de kamluza pa convert kamine chute pa struggle kam butinga tingwang ku wood ping za bamniwe chune khachumi mana tingwang ku ga wood khaiza aliu kami sai tingwang aliu to khangtiu to bless kam khaibo boiza din khani I last la to toilu mukai sum niu ga na din khani amigre masong ga nangyo akwang kan khaibiye atu sakwang thiu buibo sangmai kumziu lu khaibiye khadi apyang si masum maliam khaibiye sidine the toy riga hay kumza thamai aliu Christmas haisi end of the year December haisi hay bam kumza aliu go chapyang aliu go life haisi chapyang ko mobile dui run haisi de katam bu rangkang sanlan madi business kawibo madi namai are kasibo hajibo bithang pakyang ma haisi hai kabzi aliu lungchun je khatti katamora feel kam te lage chinang tingwang go lungsa simisa aliu ko khat contentment haisi bami browe hajibo kumza to toilu gni I thanai last agu bible haisi agu sermon haisi loi khani ye aliu piangsi masum maliang khai biye chu khai Biraboy, it is a Mulum, I see, drink and I come streamer.